Abisa wa ũgima wa mwĩingĩ kuma Ntere cha Mwembe norĩtie akari kũthingatĩra ũtheru na mĩtaratara ya ũgima nĩkenda kwebana na mũtunduko jwa kolera. Arĩtarĩria kũrĩ na ũgwati mũnene kumania na ndũjĩ cia miuro iria ciongerekete anene onde mbura ĩtĩte na mbere. Mwankĩra Nandi kaunti Mũtũria Meru nĩandĩkithĩtie makarĩka tano jaajie ba mũrimũ ũyũ. Mati Mugambi katumenyithie. Arĩra mbura nene ĩthiĩte na mbere kura na nkinya kwĩrĩgĩrwo mbarĩ cia kĩrĩma gĩa Kĩrĩmara na miurera yumĩte kĩrĩmani gĩa Kĩrĩmara kũjũra. Njagi Mũrata ũranwe mũrũgamĩrĩri wa ũgima wa mwĩrĩ sub county ya Mwembe kĩrĩ gĩcigo mbunge kĩa Mara ariuga akari babatĩri kwĩmenyera kĩmĩrĩre. Miure mingi mũno yomba gũtuĩka contaminated na anto banyo yorora ibomba kũgwatwo mĩrimũ mingi ya na ina mantoma roji diarrhea diseases, amidiasis na nkoloki kwe mulimo gumagira umunene wako umba kuthiria antu na ndarika na mathaa tau etawa kipindupindu. Mũrata ithũrĩte atĩ kaunti 16 ndeni ya nthĩgũrũ ya Kenya kũringana na riboti iria bakũgwata nĩithimĩtwe na kwĩthĩrũire na mũrimũ ũyũ. Ara kaunti Mũtũria Meru ĩtatigĩtwe nyuma. Kũringana na riboti ya tũkũgwata cia health, around 16 counties na mũrimũ ũyũ kipindupindu kĩthimĩtwe 16 counties na mũrimũ ũyũ atuĩka confirmed kĩrĩa atũri betu na mũno Meru county ina cases cia kipindupindu. Akiongera ariuga korera yambĩte nkunyo kaunti ya Meru akariba kaunti ya Tharaka Nithi babatĩri kwĩthĩrwo barĩ metho bakĩbangaga kĩmĩthiĩre mĩrĩre na nkinya mĩnyuĩre ya ndũjĩ. Tũkwenda mũno tũcia itagarĩa rĩnene wagũra gĩntũ thokoni ukathambia ugita mboga kana sukuma kana guma kioroni guma thokoni ukathamba njara nuntu kipindupindu gitamba tarweni na kiuraga na ndarika. Ariuga thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kumania na gwĩra rũthage kundi gĩa kũraithĩria motheru mamĩrĩre mono mĩrĩre ya irio biria biethagĩrwo abikiangwa Kĩrĩma taũni. Bandi ya sibitari itumbite kumobilize team public health officers bomba kuthiungira matura na kula kwenda gwe irio mahoteli na babomba kuthiurukia mashuru na irio bingi bia kuthiurukia ba make sure that baba kuthiurukia bena medical certificate na iba kuthingatira mikakati ya utheru. Muthia Mũrata aratarĩria ndariri na nkinya mĩkarĩre ya muntu ũrĩ na mũrimũ ũyũ. Mũno ikwaro na kũigua ndege yankanaga na mũno rĩmwe na rĩmwe ũkambĩrĩria kũigua ũkĩthirĩrwo ninya muntu arawa kinya thie arũngi kana kinya karindi kana kinya mami irwaro tomba kuingĩrĩka. Kĩripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Mati Mugambi.